ekitenderwa ekyo byatuye abantu omuhanda abantu abingi bahereza trading license bapangisa ebitimbe kandi baguza ebintu by'omumwe ebyabo abari aha muhanda bakuba baguza so ekitenderwa twine abantu barwe amahanda biza kwongera obushuma omu nsoro wareba yareka abantu bari unemployed emirimo yawaho so n'omukureba kwange tekateka kugira ngo baza kumenga abantu abari aha street abokora mu mihanda n'akayi konka eki kandi kyarengesereza aba bantu abaresaraba bakumana business okutambura right now naye kati engeri gye bataddewo okutereeza etawuni nga timulimu kusosola kugamba nti ono munene ate ono mutono ng'ekintu kiri mu ngeri eyo obwenkanya naye weewaawo walimu abanyigiddwa naye etawuni bwetu etawuni bweri munaku zino abantu bo babadde balowooza nti ebintu bigonvu naye ebintu bikalu abo abantu ni bingi abarya heru na n'abantu gukora abagurisha katare ninga batakwikiza ngo abantu abona bataho ku katare batugira ngo baze kwiposinga so kwiposinga munda nenza kushabize izoberindi ngo kubirisha bakantu twaye na ngo kitereze kije katereza kumunda nasaba kurabira kama banje tinkwe no muntu yaho munda mu katare abo abantu aba batahamwe babasakureta ki babasakureta kavuyo ninga kwibe bintu by'abantu basonga machanda izabadadango gatuse mu tulina veranda tulina corridor zonna batetupai kyokka katale kano kakolebwa gavumenti yakakola nga ka muntu wa muntu n'akola ng'omuntu bw'akola n'akola soko n'awera like n'agaggawala alina okgenda elsewhere naye kyenkuze eti abantu bangi can you imagine tulina ne wholesale wa supermarket kyobola banti ebintu byadde biprotrudinga ne bituukamu abiramawo gwakyarabanisa emirimo yitu batubinga omwanya tubakwenda bakire ebintu by'abantu naye n'okutwaliza hamwe yitu kyaturabanisa muga ba bodaboda